Khulumka notice TV nai chunglai joto hasini lukurangno ang tungno loge poritus tini chunghai na hai nakumani koglam nong nebus kang tubi febuka jara kolongmani jagula norok jotono saimano tabuk nije Tripura hasteo ungtong jorani kogrungno tei chung koglam salainani bagai achuk laikha norok nugui mankana ani yang jagra bukhago chini borong nang MDC Sarpros Mid Deborma chung bono hai na hai jara kolongmani jagula binibo jara komni bagai jara dimaya tini chung khub jara kahambo jara mankha abon bagai sarnmo hambai maya faru sar nono pulin lamsogo Belai hambai Kurtis Babu te Notice TV te ni Notice TV ni jotto nainai nini subscriber nini follower te hasni jotto lukurogno belai hambai sar bhai tong sagra de puila tabuk to election rok paikha jotto dikin paikha tongma to kahamno haibano lukuni bagai samung khainani bagai kwbangma busy ma tongo haibano jora kesep tini nung jora san kabano jora renan digi thangoi tongo tongma to kaham tongo lukuni hamari bai tei bobagra nasibat bai tasu jotoi sak hamrok to kaham no abo haita sar nang MDC engnani sekang basuk jora te cost mankha ba tama problem rong ka MDC ingna sakang ang to MDC dang nong ya abo to ulni kokse jefro ti pramotha ba bobagrani yagromoi lukuni bagai samung tanan chengkha bukhau mono kaisale pujo tongo je ekdin salcha kaise jagale thang sogoi nei nei ngai kebe mung to kabang mano phaikya tabogram di ani samung khainani khetre joton sai ani bisingo kebe man phaimani ke 2023 sini assembly election poreno ani life kaisa time hinani politically kaisa jora hamiano aba haike phakya kintu abono ang mane time hinani overcome khayoi khlai kya haisi boba garona puti tongo teti pramothana puji tongo te lukurongni hamari manai tongo moni hamari maman bagai moni feedback maman bagai ang asugui tonglia samung khlai kya kintu অনেক জংজালে ফাইকে আবো যেটা কবি কক আবো সানান থাকে অনেক কক কবাংমা আবো আং সাগলাক তাবুক যে লাই থাংমানি আবো লাই থাঙ্কা আবো ইমাং হাইকে নাংবমনো পগৈ রহকা তাবুক ববাগারা আনো খরকসা তামহিনানি বিনি ওয়ারিয়ার সঙ্গৈ ববান সুকা দে আনো MDC টিকেট দেখা তাবুকানি নাহার মুং মন তংনাই সিন ববাগারা আনো যে পুইতো খাই যে টিকেট দিওই লুকুনি বাগে যে সামুং খ্লাইনানি দিমানি o samungno ang busuk jotoi khlaimano abani saito mung tongnai samung to khlainani hingke sudo hard work bai simi bongya kwbangma ajaga problem face phayo ramni financially problem phayo geographically problem phayo ngai nung saimano je sine DC to khub limited fund ge lugo to ano prai 18900 rastram barini borok budikha o 18000 ni lukurongni bukhano ang busuk joti joy khaimano tabo 5 years ang samung khaikya bo nang saimannai MDC manan sekang kwbangma jungjal phaikya abrong nang te khursana musung ya karon hingke abo khursakai onek somoi tamhani bukhawo bo dukhunango ngai mutu ro khaina musungli ang kwbangma khlaijaka party tongono patin borok bai bo khlaijaka bodol kaisabo gabro kaisa imang hamya hine ang pogoi paikya jena nang paikya abo nang te khursalya sar chung nokha komuni constituency rogoto joto jagano motamoti fatful no pheba chino ashram bari bidan sabha hanga ka bahai ka constituency ka busuk dora tei angko tong jingjalo tong abo nong siwo chinar to em ba thangai paikya thangpai mani yaglo no nin hal nangman tesa talai paikya ar bisingo tabuk mantri khoroksa tongmani bo tabuk bo jaga tong Tripura motha da BJP da borok tong keu saimya tak jora sarai ingya pheba o jora phano norok sak saijungni phanbaino keplai ingei lukurongni ashirwad mani keplai ingkha wan sugui na man sarmo hairongman belai kudungma kok ni nabo belai nangmani kok bobagra asibat khlaikya tige dekha luko hamari khlaikya no ang jitri rekha kintu ani personally buni khetre ang saimia ani khetre kaisa challenges lai phaikya karon hingke
वानसुकमानि लाइथानाय 2021 जे बरंनो बोबाग्रा टिकेट रिउई मो 9 हालार आश्रामबारिनि कैंडिडेट सिनामै बनो नट एनडीसी बनो एग्जीक्यूटिव मेंबर बसनामका तिनि टीटीएडीसी नि आबनि आगुलो 2026 अंगाय बसिनि बोबाग्रानो याखारै गुबुननि बदला हाबका इभेन बिनि 2021 आं खुद बायथां बिनि इलेक्शन एजेंट दंमानि इंगे आबाहाय बरक बायनो 2026 आं बातना क्लाइखा किन्तु बखाव म काइसाले पुइदो दंगो ताबो थाजिं नंसागा सिनि मिनिस्टार निको मिनिस्टार तो ताम खलाइ दं या आबो तो आं नायनानै दरकार करै किन्तु नट ए सिंगल डे काइसा दिनाव फानबो आनबागे कक साफाइलिया आनबागे कैम्पेन खलाइलिया बिन बिसिंगो नाहार मुंबो आबो तो साइमिया बो ठीक तिप्रा मथादा खलाइ दं या आबो आं हाबै नायमिया बिन बखाव किन्तु मनो नुकजाखा फाइटले आं मा खलाइया हाइसि एमन फाइट मा खलाइया खूब चैलेंजेस फाइट हाबो बुनिया जागाबो बाक्सा जागा फॉर्मर ईएम फॉर्मर एमडीसी एमएलए दंगो किन्तु आनि हाय म जागाबो तारमदि आनि 9 हालार आश्रामबारि दुइटा पार्ट काइसा पार्ट हेंगाय आश्रामबारि साइड तेकाइसा पार्ट हेंगाय हालहालि साइड हालहालि साइड तो आनि 8 बीसी दंगो यांगो आश्रामबारि साइड तो 13 बीसी दंगो हेंगाय yang 13 बीसी वो तो आं मालिया न एमडीसी बो मालिया ईएम बो मालिया एमएलए बो मालिया मिनिस्टार बो मालिया केमनि हेल्प मालिया आजारावो आयंगो बो सेम टू सेम न आजारावो तो जे ईएम तोनाय बिनबो तो आजागा खबजाबै तमनि गाजागा तो एमएलए बो तो कुरै सिनि बरम गोनां जुग आजागा सिनि मैडम मेरी बो कन्टेस्ट क्लाइमेट 2023 बो बाहायनो हाइन सेम कंडीशन बो सिनि बदल याकरै बिजबि बदल थांगा आयं साइड बानि अनेक चैलेंजेस फायखा सो आन बखाव काइसा मनो पुइतो दंगो जे बोबाग्रा जखन आनो आशीर्वाद दिउ रहका ते लुकुरने हामारि जदि तंगै दहागाय आं वानसुका एमएलए मिनिस्टार एमडीसी आन साइतो करिफानो बोबाग्रा आशीर्वाद ते लुकुरने हामारि दंगो आं कप्लाय लेंनाय आबो काइसानि बखाव एकदम माने बखाव जाना मानुता सो रिजल्ट बा आमहाय नंखा थानाय 2021 निसाय जोंते प्राय 3,500 एबा गोबां मांखा गैसु आबुन जों नुखा जे महाय ताबुनि म त्रिपुरा राज्यनि हालगो एमडीसी ईएम मिनिस्टार आबो कोनो माने गुरै माने मनो जे बोबाग्रानि आशीर्वाद बदि दं बोबाग्रानि आशीर्वाद जदि दंगाय लुकने हामारि दंगाय जे साजागा फांथुन सुजितुइ फेमन आबो नुकजाखा जुंजाल तो फाइक्या तामदि अनेक जागा आनो फाइनेंशियली फ्रेलाइज खाने नायख्या एफोरे बुटा रंनो रां अफार खलाइजाका अनेक किसु अफार खलाइजाका अनेक चैलेंज फाइक्या किन्तु बंनि प्लान सक्सेस लिया बंनि प्लान बो जागा सक्सेस का जे जागा सिनि देब्रुमा बेल बा तिप्रासा बेल आ जागा बंनि प्लान सक्सेस लिया बर किसु सिनि हिंदुस्तानी गे नन तिप्रासा सिनि म हालहाल आश्रामबारियाव दंगो आ जागा बंनि आ जागा बंनि किसु प्लान बर किसा प्लान सक्सेस खालामका किन्तु आव बाय किन्तु साफिसियेंट या जे नान हालहाल आश्रामबारि सिदनो सेगुइनो हानानि बोबाग्रानि आशीर्वाद दंसा सो आबनो ताबु गमदि बन बाजार हाई एरिया वो बर लीड खलाइका कारण बन बाजार हाई एरिया वो सिन तिप्रासा बुटार 14 दा 16 आम हाइन तिप्रासा बुटार बेलाय कम लाइक आश्रामबारि आबो हाइन इको आम हाई जागा रगो ओंखाय बरक लीड खलाइका कारण के लीड खलाइ माने मनो रिजन जे आम हाई जागानि बरक नों सिनि हा भागे सेकजागै दं सिनि दफा भागे खसरै दं सिनि राइस बजागा मायं दं अ बरक न साइबो नों कुनो लाइभ कुरि बनि नाहार मुंकाय बुटनि जराव किसा मिसा पकेट गरम खायदे नारक मानो आबनो नाहारै बरक बीजेपी नि बरक थानि रांनाखा रांनावै बुट देखा बुट दिवै बनि रिजल्ट ता बरक माननाय तिप्रा मथनो बुट दियावै बीजेपी नि बुट दिमानि आबनि रिजल्ट ता बरक माननाय नुंनाय बिसकांगो तामनाय बनि परिस्थिति सर ताबो एमडीसी दंखासो कष्ट खालायमानि यागलो एमडीसी इंखा aboni jagolo lukorong ni bagai samung tama tangjanglai ni khawo je wan sujak nongni basuk dorate nadi especially sung ang as a simple MDC ba TTADC ni kaisa member of district council ngoi samung to kabang man khane mo sung lukuni bagoi
tabuk ramdi kebang masin borong ni jungjal tongo tabuk lama kaham baksa mahimya ti kaham manungya hingga sini education system saya ngui tongo ang first priority khai mono rina musungo जों education system no chini edisini no जों change ma khlainai bahai ke engke je kono dofa je kono society jodi education no bo jodi establish ngakai automatically o dofa kusugo kawi thong engani first priority mono tongnai ang puila sakang ang je mansak ang kubuni re ni kongnang saklak ani mo 9 hale last term barini joto education system tongmani ajagani infrastructure ungthun nini joto dik dia nini teacher ungthun angabono kisa upgrade khlainani musungo upgrade khlaioi kaisa better quality education ang tunani musungo ani 9 hala rastram bari no ngai abono rogoi ang thanayo ani je 9 hala rastram bari o je TTADC ni je school lok klaimani a school ni inspector of school ni angko bai ang kok salaikya boni teacher bai meeting khlailekya same no hal hali saito bo amte heno ani school tongo a jaga bo am haino same to same borok bai kok salaikya teacher bai kok salaikya on bisingo ang tabuk vacation pore hengke ang duita school adopt khlaikya yango ashram bari saito kaisa ayango hal hali saito kaisa karon hengkai ani mo 9 hala ashram bari hengkai geographically kisa mane ta hinani mane bezal tongo hengkai tabuk kokni kok tabuk ashram bari saito simi ang kaisa school adopt khlai yangni simi nai to hagai hengkai hal hal ni borok songnai boyang ni candidate bini yang ni school simi bo nai tongo ne so abon bagai challenges tabuk ang hal hali saito bo kaisa school adopt khlaikya a jaga bo tabuk romdi a jaga ni teacher rok ni epore student rok ni everything joto bongni nangmani boi khata kolom tuition ni hoite aramo khai oi school ni joto infrastructure hoite aramo khai joto kisu everything ang nainai engke a jaga o jodi je teacher tongo o teacher rok bai jodi जों kaham phurungui mai hengkai ang teacher no kubun jaga ni teacher jodi kaham tongoi tongkai a school o teacher kaham tuoi bongno kaisa kaham sep dinani abo ti sai tongnai ngai abon logi bok bai bongya hengkai ang amo hai english medium background ni amo hai kabangma student graduation khaijak master degree khaijak tongo ang borok nombo a jaga o ani un pocket ni rang bai no ang bongno monthly salary oi amake narokna hinai ang wansugui tongo hingga ang first priority hinggai mono ang education system no ang first priority hinai second hinggai ang tam hinai je sini সবচেয়ে দুই কিন্তু DWS department TTAD show kuri haipano state by milioi at least rangsak disa bagoi me phano ani area ni joto borok tui kahamlema nungthun angabo mane nainai abo ang ekdom guarantee aisi karon hinggai tui ni hoito no joto no bemar hamia phai nini malaria typhoid theke arambo khai joto kisu tui hamen hoito no amo hake bemar phai hinggai at least ang education system tei water abonole ang kaham kai nainai third to hinggai ang lama nainai karon hinggai जों joto kisu khaina hinggai lama kaham mona nango जों business khaina nangthun taboromdi gari ব্যবসা khaisa nangthun lama kaham mona nangnai hinggai o lama bo to sina jaga khub limited fan kaisa brick soling ba black top khaina no kudi rang thango hinggai limited fan ni bisingo khlaimeya haibano ang sini honorable sini CM no city sinai DM SDM no ang khut bai thang je jaga amo hai lama hamya tongo ang thangai jaga thangai naioi a jaga ni condition bahai engineer no tlangai a jaga ni time hina dabno estimate khlaioi estimate copy ho ang letter rok sinai abang tru collect khai tongo almost 5-6 ta bisini amo hage bo lama condition hamya aborok ang collect khai tongo data abo joton kara data collect khaiboi with photo ang chiti sui try khainai hingga ani edition hoite to ang khlainai no kintu je babe ani reo je lama hamya tongo aborok kintu ani edition ni fan bai ang khlaimani possible ngya hingga tabu MDC fan
MDC fan suno bosro 75 lakh hai riwo kintu a jagao ani andaro tongo 23 hai BC tongo nga o MDC fan nong bai jodi ang khlaina pano MDC fan no to ang kaisa BC o sabai mangla 23 BC tongo 23 BC on mas lamnai nga tawromni 75 lakhs no jodi 23 BC sange kaisa BC bul khnai 3 lakh 4 lakh roklai no nga 3 lakh 4 lakh bai to kaisa brick soling se khlaimia nga tawromni o 75 lakh no jodi ekta BC o simi jodi sabai khakai baki BC rok ta minai o baki BC rok kai no je BC o rang sabai ga o BC ni brok simda body hinai sanai sungnai amon bagai je মানে condition tongo খুব difficult no খুব challenges no haibona ang uklok unsugrak ang bwsakang agoni samung khainai number 4 hingkai tabuk chini borok jodi nijini yakmai bwsana hingkai ang wansugo kubuni dofani business no ma seknai sung number 1 ko tabuk जों tamba jesa mani phano जों buni dofani upor जों dependent nungo jesa mani nini jesa samung pa nongthon কিন্তু ang nainai jate ashram bari hai jaga o mane amo hakai kubuni business no segoi jate sini borok a jaga thangai paya jat sin borok naron payoi sin borok no success nani abo hakai ang kaisa try khai tongo karon kai ramdi sin borok je kono mani phanungthun nini mairum hoite aramo khai joto kisu everything kubuni borok naro thangai paya nao jodi nijin borok jodi amo haino tongoi tonghogai sin borok chai thakamo কিন্তু bong borok samani karon tamongai sin borok jotto ar thangai payo payo bage borok chao haisi কিন্তু bong ni o system no sung jodi segoi toi sung abono khlaima hakai automatically sin borok chawi phainai abon bage no business no sung priority mari nai sikon nungthun kotorungthun komuni dofani business no sung segoi sung matu bunai a pore engkai automatically no sin borok chawi phainai tawrom ni sini khwai taun nobongthun joto kisu dogan koto koto tongo besibak bo sabo mani beiba sin borong payo go business odi amo hai jodi business sinti prasar bo rang kriya rang rang tong haisi kintu khlainani amhai bongni mentality ba bongni ngo kuri excited kuri bong no sung motivate ma khlainai motivate khlaioi kubuni do phano jodi machine na nigai bongni business no sung ma seknai business segoi sung establish ma khainai amo hai rok ang khlainani plan one sugoi tongo ngai te to kwbangma wan sujak tongo abo kaisa kaisa sana ngeni mo video on kwbangma logoi thanai sir जों तो chini tripura hasteo naine khe nugo TTDC area angkha area kotor general angkha area khub chikon phe baron bisingo phano population angkha general no kwbang jang TTDC o angkha kai area kotor phano chini borok khub kom haine bagai जों nugo proti ইয়ার ন যে 5 ইয়ার লাই থানাय जोंनो खाथि DTC गभर्नमेन्ट न रगा चुकमानि फेबारन बिसिंगो स्टेट गभर्नमेन्ट बाय केसे केरें लाई रांनि फाननि तै प्रॉब्लेम लाई स्टेट गभर्नमेन्ट रां रहोय हने लाई माने ताबुक न तिनि DTC एरिया वा जों गुरि उइना खेंगाय ग्राउन्डनि पटा अंख ना खेंगाय गोबां मानो लुकरंनि जोंजाल आ जे नों थें साइ थेमनि तै लामा रंनि गोबां बो जोंजाल दङ फेबा अ फान फायांगै खायनाय मो जों फान बखाय दङ खायमिया अ ताबुक नि कताल गभर्नमेन्ट खातानि वा अरबो दङ हाय जोंजाल फायनो nadi thanayo sini state ni budget prai 33,000 crore hai entire sin tiprano sauna bagoi a jago geographically sini TTDC sini entire 10,300 bor kilometer bisingo 60% sing deserve khayo enkai jodi amo haike jodi hisab khlai phai gai 33,000 bisingo sing kwbangma calculation to na gabu saimane kintu suno thanai busur ani jaka 900 crore 900 crore only o 900 crore bai nung tam tam ma khlani ang non sauno edisio je chakri khai tongnai nungbong no beton mari nai edisini hote chakri khai je pension thanjak nungbong no pension mari nai abono karoi je state government hoite je deputation phaijak je employee rok TTDC aboni salary bo TTDC no mari nai amo hakai bosoro sung hisab khainayo pension diwi beton diwi sini prai 500 থেকে 600 rang bai thong salary in tolano ngesin thani te busuk rang tonai te 200 300 কোটি টাকা rang tong nga o 200 300 কোটি rang no sini 60% pura jaga sini TTDC nandaro lama busu tong saide manaro 1100 km lama tong
yang bising basang yang tukura mukra joto miliboi engkai abo 1100 kilometer যদি lama hakai o lama no so যদি black কিন্তু kaisa bisi bai bisi manjulai meya amo hai lama botong takbo khulogoi meya song rangkuri ni bagai manjulai meya palai meya tawron di an area phaiga an area no ongkhoya boi teke sa area thang khaboi ni so abo hai lama ro tabu snam maya ko gai no a jaga tam khlane sidi te 200 300 koটি rang bai nang PWDO daro honai RDO daro honai nini tribal welfare daro honai agri daro honai mane o tamne wati phege o wati kom phai pro thobja thujo nokla sima hai abo haisi baiki samung khlaine ningwa sudi কিন্তু চিনি ওয়ান সুমাবো অনেক নাহামুং কত কত দङ जों कि मुसुं या हायदा सिन तिप्रा सारावनो एकदम काहाम जिगजाग खायतन मुसुं नानि सुंगु मुसुं किन्तु मेन हगे ओ लिमिटेड फानि बागै जों ख्लाइमेया हंगाय ताबो कौनि को आं सावनो कायसा म्युनिसिपालिटी एरिया वो ताबावत लाहाय जागारागो खय हाय जागारागो कायसा बनि कायसा शहर सावना बगैसे न साखाय बिहा सागला 1500 कोटी 2000 कोटी बावनो रां सेंसन खायो kaisa shahar chalona boji kaisa nogor panchayat ban municipality area chalona boji engai sini TDD sini je 60% sini tipa rajyoni 60% jaga TDD si khobjabo o jaga no development khlaina bagoi jodi 200 300 কোটি rang bai am kundin khlaini sobondo bono kundin somomiya ta buitam sanai MDC katal chongkha tangai samung khlaya tangai lama kaham khlaya tangai tui kaham khaniya tangai je jaga current thaya current hoya current to sin thani kure current department TDD si kure tabo amsayo je samung solo to mane rega no hoite cholto rega to TDD sin hoite phaya rega to central de state government hoite phayo kobama borok sono kok sanai kobama kok sanai kintu jago phaiso bagai saiman na hesi bagi samung khlanyani tini ang to salthugo no gurugo iko tini nong phai segangbo ang tini anmo area pora guruk baikha bo jaga box kalban nangnai bo jaga lama baijak tong ang joto no gurugai data kale khaitong tini kabang ma area tong kaisa kaisa jaga wati phegai tuilo mo himui maya amo hai jaga ro tong khlaimia karon ge sino limited fani bagino ngai amon bagai no जों diban khlaima tong je direct fan angjaba thu TDD sine hoite je state government go central government to TDD si te sini je jaga ro ni land rights to abo to जों sailab kure sono abo thungin tong ngai tabo kok bui satok nai tabo tipra mo thono jotono budi hoi 24 ta MDC sanamui roka o MDC rok tamui samung khlaya খুব একদম তাহলে সালথুগাই হাজার হাজার শ বরক ফাইও যতন জান জান প্রবলেম তি ফাইও মাসা লামা হামিয়া মাসা বিনার কারেন্ট করি তুই কাহামা নুইয়া কিন্তু আং ট্রাই লেখলাই দङ যে সাফা কাংথুন আঙা বরং সলভ খায়নি উইদিন 5 ইয়ারनि बिसिंग ट्राई खाय दङ কিন্তু मेन को खायसिने ओ फान लिमिट आबन बगै जों ख्लाइमे दा जों आं नन साका 75 लाख बाय MDC फान बाय नों যদি 23 BC no যদি divide khai khai busu khlainai nga no fan bai to ang khlaisme abo hai অবস্থা nga 75 lakh no যদি একটা BC no যদি ang খরচ kari khai te baki BC ro anjol jangnai no no chungkhai budi ya diba a BC sime da budi kobama jungjal phai abo hai ge ta problem face khai tongo কিন্তু a sathe bisas tongo turu turu ang khlaiman nai nga tabuk jodi no state government rang rohli ang ga tam ya pir rom nadi rang rohai kai to song bui to rang thui meya democratic way wo tam khlaiman जोंहा पार्टी सिद्धांत नानाय सिनि सुप्रीमो आबोनि डिसिजन खानाय किन्तु रां रहायनि मेन कारण दङ कारण खाय ताबो रां जुदि रहलगाय हाजार हाजार कोटी कोटी रां जुदि रहगाय सिनति प्रसार डेभलपमेन्ट थानाय डेभलपिं थानाय दैमा नुया तंगला माइमसे मा तंगला कारेन्ट सुनिया नक तंगला ngai munai राजनीति ख्लाइमेया तिप्रा साराबाय मैक्सिमाम नुंनाय नादि तिप्रा राजनी पॉलिटिक्स साबाय ख्लाइथं सिनि तिप्रा साराबाय ख्लाइथं नुंगुन दिनो आस्था बलो बुनि बसंनि बरंनो गारि कावै थिंख्लाय फेमा कुनदिन नुगिया साबनो नुंनाय सिनि तिप्रा सार नुंनाय कारण गाय सिनि तिप्रा सारनि बकुनो दुस कुरै हंगा कारण मनो मो पार्टी थांगायदा आं मानो मो पार्टी थांगायदा आं मानो जतनि न मानानि मुसुङो अ माना मुसुङो बगै bo jaga mangkhai thangale mano borok ma thango haisi tini party jeseban khlai tonani kokhai tini TDDC o amo ha jodi sufficient fan jodi tongoi dong kai
kebo na phana sung amo hai khilai to nigla kham sin borok tam naiba nok kisa misa wati sia tongnani lama kaham kisa ma himnani nogo o kolmo jarago current diwi fan diwi kia tongna musungo tui kaham ma nongna musungo borok asuno nai ble kintu abo no sung khlai meya wati pamting ke lama hai pe pe hinda musungya jotono kia kaham no musungo ga abo jodi sabisian tiri risio jodi fan diwi dikhakai o samung jotono khaijagoi thangnai hinggai राजनीति खाना बगे ती borok mayang thanai amon bage tiri sino phandia mo tipra sarong suklok ma tonai tipra sarong suklok toni khaise song राजनीति khaimanai amon bage no tini romni bc election 10 বছর ngoi thanga bc election ngia june mas ni bisingo bc election khlai dinai supreme court ni hoite badi phaisa kintu tabo kono nam pata kore khlainani abo hai bc election ke tamnai niti ayog no hoite lag rang hapainai bc o ngai bc development ngai nini je lama hamia tui manungya current masungya aja rojotono thik thang manai ngai tiprasa chai thangnai tiprasa chakai tibro boda sinti khaimaya abo hake wansugoi suno thongoi tong abogai sengma wansuk nai hasi sir state government bo kwbangmon chinti prasarok khakalabo kolom belai kwbangmon montri englai englai tongo pheba borok khai o rajniti no torjagoi de tiri risio rang rohna no bagai chai tukliya na klai kana nadi রাজনীতিক যতন কাহাম হামে সিউদো তাবো বর্তমান যে গভর্নমেন্ট নি কংন সাবানো আজাga বসিন তি প্রাসার তো আবংনা হামে সাইয়া টংফানো বর কোন দিন তি প্রাসানা ফেসিলিটি দিনে বর কোন হাইসুং হাগে টেবিল তো গই কোন দিন ছাইমিয়া ছাইমিয়া আঙ্গিরা তি কক সাবাসি নে বক বতি প্রাসানে বুথিনো তি প্রাসানো হাসি কিন্তু বর মুসুং না হাইমা তংয়া তি প্রাসানে বগৈ কাহাম কাহাম সুযোগ সুবিধা খাইনানি তিপ্রাসারাव no buni bosong tongma haike no jikjak khai tonnar musungna kintu saimia borok haisi saimia ni karon tongo national party hai kok party khaioi nungkun dino alada khai jatini bagi dofan bagi kok saimia kintu o kok saimane sebo regional party no dabi buti saimane kok bo saimane abo sung tini saibo tongo khlaibo tongo musungna borok bo khlainan musungya karon khai tang bo borok bo ni jinsago buthi tongo kintu borok musungo je ang kun saya tongoi siring siring kai je sarkar tongsa o sarkari sujog subida ang enjoy kai thanani ani jodi am hai sairi kai tina ani je post position tong tongo abo da kamai thano borok aborok kiru kintu aba hakino turu turu lai thanai sarkaro bongthun tauni sarkar bongthun je chini sinai nunai tiprasa je netara bong am hai rule khai tongo kai bong bagano to jung tini mo hai jung jalok lai tong jodi ekloge buji lai kai जों बुनि दफानि जे राजनीति खानायाव न जों हाव बुकुं खब्रेरे मानो जों जुदि जतन थिके खाय किन्तु दाबो जों इंग्लिश माया थानजा मेन कखाय दाबो राजनीति बासने लगे तिप्रा मथा हामिया बीजेपी सिमि काहाम सीपीएम रok सानाय तिप्रा मथा बा हामिया बीजेपी बा हामिया सीपीएम सिमि सि काहाम नाय किन्तु काहाम के बया हाइसि मेन कखाय जे बरंनि बागै काहाम वानसुकनाय दफान बागै सामं काहाम खायनाय अ पार्टिनो काहाम आसि ang tini sakbai tang tipramata khayune tipramata ni joton sai hasakani thakjak pati abo bono kaham bo bade te tipra jo kep kori hine sungmo sakla khaisi chin bisingo kaham hamya tongoi mano rajniti go party abo tongnai no haipano nung jatini against to dofani against to basani against to kok sanani abo to khabiable na amo hairam nujagoi tong kintu khakhayo bwskang ni je assembly election 2028 ni जों तिप्रामथ्र कायसा लाइबुमा जों आबले सुइनाय किन्तु 2026 जे डिसिनि जे इलेक्शन नंबाय के बाक्सा 28 नि जागा 30 रक मानाय नै साइथामानि दिनिखाय साइथारक बाय कसाय तंरक बाय माराव नुखा किन्तु जोंले सेगां कक साया किन्तु जों कायसा हिस्ट्री ले क्रिएट खायनाय ताबो सुक मुसुक जतै जे मतिपारा जो जे पॉलिटिकल सिनिरो जे नंमाने जों आबनो टोटली चेंज खायै कायसा इतिहास जों कायसा 2028 जो जों आबो सुइनाय आबो एकदम ग्यारान्टी हासि सुइनाय जों नरक sir bwskang 2028 to tiprasa CM mungna nangnai bubak rana CM sanamnai hini je tabo kok alai tongmani pheba jagao tabo je ruling go tongnai roni proshno borokni kwbangma sungmung sunglayo chini bisingtibo baksa sungo ST seat matro 20 yango state government hapanga chungna ninga gai 31 seat ba 32 to mana nangnai bahai ke সম্ভব ngai abo nadi abo ngai to ang bihar ni kokno tulna khai ma sanai
নীতিশ কুমার সং এক সময় বহু চিফ মিনিস্টার যাকা কিন্তু বিনো সিট একদম কম ন তাবো সিনি ST সিট 20 हाबो आं गसि आंनिया जेनेरेल सिट दङ ते 40 माने 60टा तिप्रानि सिनेरियो एमनङै थांगा सुदु तिप्राया सुदु एन्ट्रेया निनि गनो वानसुदि फादर कक सारि आं पुरा इन्डियानि कनो सावन ताबो लाइट थानायो 2024 रो जे समय सिनि लोकसभा इलेक्शन नखा अजराव सिनि भारतीय जनता पार्टी BJP पार्टी एस बार 400 पार हिंतने रबो नुखाबला हे दिबा सरकार खाइमालिया सामनो मानहाका नीतीश कुमार भाई चंद्रबाबु नायदन मानहाका बंगनो नाहाया ओइ बंगनो याखंरामिया ओइ बो सरकार खाइसिमै आमाहाय अवस्था हई तखा हेंगे ताबो तिप्रामो थाओ ST सीट 20टा आरो तो सुं बसानाय न ब 20टा जागा सुं बसानाय न आबो ग्यारेंटी हेंगे एमन सीट दङ तावरमदि कल्याणपुर हाय जागारागो एरपरे तेलमुरा हाय जागारागो हेंगे निनि आमहाय गोबांबा जागा दङ चिन्ति प्रासा संगा कम्फनो संगा जागारागो सं फैक्टर खालायमान फैक्टर बाहायनाय जों जुदि तिप्रानि पलिटिकल सिरुनो जों जुदि चेन्ज खालायनाय हेंगे जों एमन सिस्टेम मा खालायनाय 20 टान बिसिङाव जों 20 टा मारनो जों आबो ताक साग्राया इलेक्शन जेफ्रावनाय जों आबो सानाय जों एमन बाबे पलिटिक्स खायनाय जाते BJP बो केबो मेजरिटी खाय थांमै एंनानि CPM बो थांमै एंनानि कांग्रेस बो थांमै एंनानि जों आबो हायखनो राजनीति खालायनाय जों आबो हायखनो पलिसि खालायनाय माने केबो सिंगल हाबैसिमै आबो एकदम ग्यारेंटी हायसि जों खाना सिरिया कारण ताबो 2026 ओ चिनियागो 24 टा दंहायसि ओ 24 टा थुं तमानि हायसि आ जागारागो ओ 24 टा एरिया वो ते कोबुनि पार्टी बंग पेनानि बहुत बिराट बपाय भासि एमन सिनेरियो सनामो दिनाय केबो सरकार खायमिया अजराबो सामनो नांनाय BJP बाय CPM तो कोन दिन सरकार खाया आबो तो ग्यारेंटी अब कोन दिन खाया बरफ कांग्रेस बाय BJP कोन दिन खाया जों तो आंचलिक पार्टी जों तो नारक बेरायतननाय जों कयता सीट नारक बेरायतन जों आबो सायायसि आबो इलेक्शन प्रोसेस सायमानाय अ तामा खायनाय सरकार राज्य तो सालाव नांनाय ब्लेना तावरमदि BJP नि आरो ते 10टा सदङै दंखा CPM थानि बकुन दिन तुइमैया कांग्रेस आसु सीट मा मारु गया तिब्रा राज्यो सामनन दरकार नांनाय तिब्रा मथन दरकार नांनाय CPM बाय BJP कोन दिन सरकार खालाया आबो ग्यारेंटी BJP बाय कांग्रेस बो कोन दिन सरकार खालाया ता साब दंखो तिब्रा मथन दंखो नाब्ले हेंगे साम ता राज्य सालाव नांनाय सरकार तो मा खालायनाय सरकार खाना हेंगे साम नांनाय तिब्रा मथन नांनाय ब्लेना तिब्रा मथन नांखाय सिन दाबि थाम तनाय यस जों सरकार खानाय नरबाय किन्तु सिन डिमान्ड दङ सिन तिप्रासानो चिफ मिनिस्टार मारिनाय जुदि नक सिन तिप्रासानो चिफ मिनिस्टार हिखाखाय यस जों नरबो फायना राजि दङ सारा दाबि सुदु चिफ मिनिस्टार सिम नांनाय ना तिब्रासानि मानथाय दाबि खेतां आबो तो तंनाय नंसि चिफ मिनिस्टार कक सुङ गां चिफ मिनिस्टार कक साता दाबि तो तंनाय न आबो नों तो दाबिनि कक सुङया चिफ मिनिस्टार कक सुङो गां चिफ मिनिस्टार कक सागा सरकार तो मा खासिनाय न अ जराबो दुब सगै याथेक सुयै सिन बोबाग्रानाव खुलुमबै मा तलां फायनायसि अ दिन जों खालायनाय 2028 तो जोङो परिस्थिति सनामै जों बेरायनायसि आबा एकदम ग्यारेंटी नायना बानो अ सुजुग सिन दिगे फाय दङ अन बगै चिन्तिप्रा सारावना आं खयजानो मुसुङो लांमा ता बाराबादि जों लांमा करखाय 2028 जरा 2028 जरा जों थुङैमा थानाय कारण के त्रिपुरा राज्यनो जुदि त्रिपुरा सरक जुदि थांनाय हिंगाय ताबो बर्तमाने जेरकम चिफ मिनिस्टार तमाहाय ब बंशनो ब जातिनो बिसि कामके नाय दं आबो जों कामके साइमोन जों मीडियाते कामके सानांगिया सेम न जुदि सिन त्रिपुरा जुदि चिफ मिनिस्टार मै थांखाय अ जरावो सिन त्रिपुरा चिफ मिनिस्टार ब जे जागा 50-50 काया गरै 40-60 पनो खाय नायनाय सिनाबो बिश्वास दङ अ जरा अंकाय सिनि जत किसु जुंजाल तमने जामिला तमने जत सिनि राइस जत किसु तमने जों बेबाग न माना हिने खाखायो अन बगै समय नासिङै मा तंनाय लामा किसा कलखै मा तंनाय सम सार अ जागाव ताबो
लाइथांनाय सालकिसा सिगां वेस्ट बेंगल कलकाता गंखा पश्चिम बंग रेजाल्ट लंखा आरो ममता आसो काराक तंगमानि फे बनो बीजेपी रो गासै गेम थमां उरि रहका ओ त्रिपुरा हाइचेकन से एरिया न और बरक हाइ खाइमानु बाव हाइया पिरम जा संनाय नाइदि कलकातानि सेन्टिमेन्ट टे प्लास टे त्रिपुरा रायजोनि सेन्टिमेन्ट अनेक फेलायो तावनो मखरसा त्रिपुरासा मखरसा त्रिपुरासा खुद बायथां जों त्रिपुरा रायजोनि मालिक किन्तु जों तुंनि मालिकया जों ताबुरो तामिनानि बारा फाइनाराव खायङै दङ जाखरङै दङ हंगा अजारावो त्रिपुरा रायजोनि काहिनी बाय सिनि कलकातानि काहिनी अनेक फेलायो आजागा तामखे राजनीति खायखा धर्मनि मुङै राजनीति खायखा एरपरे निनि बांलादेश इन्डियानि मुङै राजनीति खालायलायखा आबायखा किन्तु सिनि सेन्टिमेन्ट बा बंनि सेन्टिमेन्ट अनेक फेलायो बरक आजागा जे थिउरि एप्लाइ खालायमानि अ थिउरि सिनि म त्रिपुरासान थुयो अ थिउरि नस बरक सामो खिगलाय मंगला कारण सुमो नायो जे म त्रिपुरा रायजो सिनि थानि तंमानि जों तेसे किफिलि माना नंथन अब माना नखि तामंनाय जों त्रिपुरा साराव जतन थानसा मांनाय थानसाखाय जों 2028 तो जों बनो खवारमा सबनाय बागै जों राजि दङ किन्तु सिनि बिसिङाव बासा तंया थांनाय न किन्तु 100 नि बिसिङाव 2-3 जन थामाबाय तो कोनो या हेसि थांनाय नआबो गाबोन बागै कोनो माना नाकुरै कलकातानि सेन्टिमेन्ट बाय सिनि त्रिपुरानि सेन्टिमेन्ट अनेक फेलायो बनो जागा तामिनानि हिन्दू मुस्लिम आमहाय सेन्टिमेन्ट फायो किन्तु सिनि रावबो हाया सिनिखे पुरा राज्यनि पुरा दफानि सेन्टिमेन्ट सिनि राइट्सनि सेन्टिमेन्ट दङ जों आबरनो तुइनो जों बसगाङा उनाय खाखायो अ जावो सिनि त्रिपुरा साराव जतन एकमत खाय सुनो लगिरगोन होनाय खाखायो सार जराबो कमबा पाइथाक नसुमु बिसि इलेक्शन बसगांनानि बागै जुन मासंनानि बागै सुंगनि हयतेबो कुदनि हयतेबो साखलायजाक फेबा नटिफिकेशन जों लाइथांनाय सालकिसा नुखा जुन मासनि बिसिं खायनानि बागै जदि बिसि इलेक्शन नोंखा गाय 587 अंग दङ जतय सीट दङ आरो बिसिं त्रिपुरा माथा बोसोराव कप्लायनो आंथ' बुनि बदलक मामारा yang abose wana jago ang kubune borok haya su kokotor da saya 587 ni bisingo जों किसा मिसा बुनो मा बागनाय बिरोधि कुरें हेबो मुसांगला खायदिबा रिरि वानता जों 87 तासो ते 500 तासो सुंतलां थांगानता 87 बागैरिसिना 87 बागैरिनता 500 सुंतलां थांगानता जों तामखाबा कारण गाय खेला थुंनान फनो साइसुं द खेला थुंमायाब्लाना अपोजिशन पार्टी तंना नायब्ले ते कोनि टीम तंना नांनायब्लाना बागैरिनता तामसाइ छाखाना 87 तासो बागैरिनो ते 500 सुंतलांगानता आबो एकदम ग्यारान्टी हायसि जोंथां लाखाय तो 87 587 तलाङै मानो तेबन तलांग्लाक जों 87 न बागै रिवानो कारण गाय थुंना नांनायब्ले कक साना नांनायब्ले आबन बागैता गाय सार ताबुक डेभलपमेन्ट बखागो बिसि इलेक्शन नखांगा गाय ताबुक नंनि यागो तो फान फाया स्टेट गभर्नमेंट तो रहया रहरपानो कम बिसि इलेक्शन नखांगा सक्सेस बुजोतिं नतेसे सामु गबा थांगिबानो नादि बिसि इलेक्शन नंगाय सक्सेस मानंनाय ताबुक तो नीति आयोग न हते कोनो फान फाया पंचायत निजा सामु क्लेमनि सिनि जे टीटीआर सिनि हते जे मनिटरिंग संगे रहजामानि बक तो सामु मा खलाया सामु सब खलाय दं जीआरएस ते सेक्रेटारि मिलि ब्रक सामु खलाय दं सो अ जराव हंगाय जे समय बिसि इलेक्शन नङै थानाय सिन बर इलेक्टेड नङै थानाय अ जराव हंगाय रां हापायनाय नीति आयोग हते रां हापायनाय नि एफानो 15 फाइनेंस पाइ थाका 16 फाइनेंस नगो खरामनि आमहायना बसरो कायसे बिसिओ 40-50 लाख ले रां हाबनाय सो 40-50 लाख जदि कायसे बिसिओ हाबाखाय आबो एकाउन्ट तंनाय जॉइन सिनि सेक्रेटारि ते सिनि चेयरमैन ब्रक बाय जॉइन एकाउन्ट तंनाय सो ताबो तो सेक्रेटारि जे सामखाय तंमानि सिनि जे मॉनिटरिंग कमिटि नि जे चेयरमैन बाय चेयरमैन न ब्रक कुन सुंगिया सो अजरागो जे समय इलेक्टेड दं थानाय अजरागो ब्रक आबहागे सामखलाय मांगला ताबो एस एग्जांपल जों जदि एभ्री बिसिओ जदि 50 लाख खनो रमखा गाय सिनि कायसे बिसिओ 5 इयर्स गाय 2 करोड़ 50 लाख फायो 2 करोड़ 50 लाख बायगाय जों सिनि एरिया वो जतो लामा बायजाक तंमानि टिमा नयां तंमानि कारेन्ट सुयां तंमानि सुंगाबो जतन थिखलाय मानाय होनाय खाखाय सो आबन बगै बेलायखाय सिनि बिसि इलेक्शन अंनानि बेलायखाय नाङै दंहसि जदिं यांगाय सिन बरक तेबो प्रॉब्लेम मक्लायनाय तेबो सामहु मायांनाय तेबो क्राइसिस होनाय आबन बगै बिसि इलेक्शन एनी हाउ मा खायनाय जुदि खायांगाय जों मुभमेन्ट मा खायनाय आबन बगै कारण जेहेतु जे जगह सुप्रीम कोर्ट से सावरिका विदिन जून नि बिसिङाव बिसि इलेक्शन कमप्लीट खालायबाय दिनै
जुदि खालाया हंगे चिन पार्टी ताम सिद्धांत ना जों सिद्धांत नामा अनुसार न जों मुभमेन्ट खालायनाय पाइथागो लुकरावनो बावहाय कक सारनाय पाइथागो लुकरावनो मन कक सारनाय आं बुनि आमसानि कक साया ताबो स्पेशली आनो जे 9 हालार आश्रामबारिनि जे आनो कप्लाय 18,000 भोट दिनाय जे भोटार्स रकनो आं बनो कक सारना मोनजोंगो नंनि जतो जुंजाल आं बुसु जति सक्सेस खालायमानो खालायमिया आबो आं तो सायमिया साख्रि नौकरी बुसु जति दि दामानो रिमाया आबो आं सायमिया किन्तु आनि साइतुंगो मनो तंनाय के बफानो जरा हामियावो आनो माया तांथुन आनो माना नोंथुन बंनि जरा हामियावो काहामुंतन हामियांथुन आं बं गानाव बुसानानि अ सुजुग आं बंनो रिनाय बरक बनि सुख दुख अ कक सानानै आं सुजुग रिनाय किन्तु सामुनि क्षेत्रे आं हसन हरतो जत किछु खलाय रिमाया आनो जरा मारिनाय जरा रिबै आं स्टेप बाय स्टेप सामुं मा खलायनाय आबन बागै नरगानो बिसास खायै पुइतरिखौ खायै जानो जे भोट दिमानि गोबां नंनि भोटनि मर्यादा आं नारनाय नंनि भोटनि आं सम्मान नारनाय नंनि हामिया जरावो आं सब समयनो लगी तंनाय अ कगले आं आनि लुकरावनो आं सायमानो रांसा रिसाक बागै मे एफानो जरा हामियावो बनि गानावो सब समयनो आनि जेमानति आं सुबानाय अ आबले आं ग्यारान्टि रिनो कक सायमानो सार बेलाय बेलायनो हामबाय गा खाबानो दाउते बुखसं नर नगै मानखाना जरा बेलायनो कम चिनि याफाव हायनि बागै नंनि जे सोमुं दमनो सोंनानि आसक सम्भाबं गैया तांगै गाय जरा आसनो लगै थानाय हायनि बागै दिनै सारबो आसनो बिजि ताबो गुबुननि जागा थाना नांनाय गा तिनि बागै सोंना जतन हामबाय खुलुमबाय।